maponya. Nek berasa Dudu Agung. bocol sing dadi ajen bengi tuah umah yang dia lase tulia satu rasa sare. Yang kalian udah cek mulai gelas sing demen ngelas somah caranya. Sayang gelah mirang ujar pari petajana. Kinucap ngelas somah sunat penayang caranya. Cek sepalang gelas yang somah mulai. Ratu dua kumpul. Dados kelas pisan paluwah Joko Dewa mau cana sapune. Ingat. Yening yupi watah paluwah Joko Dewa sampun wanah ngangin didang penyerang. Wentene didang irik. Watah wet sakadin paluwah Joko Dewa. Saja. Sane makin. Raraman didang kanton mau urip Ratu dua kumpul. Reng dijekan yang paluwah Joko Dewa didang. Iri ka didang genahang Ratu dua kumpul. Kengken dijekan yang iri ke genahan nindong cantu nanya mulia awaknya manya gitu. Pongah ngentut juaranya nyen gelah mirip palakan nyen sanang titahnya tudongi jalan Muhammad temah keliwat nyiceng singang don lian nying awak-awak na nyinung lah bates sang nyi metinaang lian mirip nyi dopang sing mau bates sanang atau angcang dimulai cek mulai nyi mak sing ngeramang sing makan ngatang ciceng dari cek ngeri mulai. Yang satang, dah bunganya nih, jenang ini nenang. Apa kadanya ini? Kadanya cangsatnya, met lego kenanya madaknya gelapang sap. Not nawangi, bungkong mas not. Socane apa kadanya? Mirah sepako, aeng kadanya, celemu. Beh. Raris kang sampun amin. Wentene didang iri kidados penyeruan. Boya jedidang amarehang arto berana. Wantah pematut sali lusur didang hati waktu. Tagahnya pematut berat yang cangsat. Ati banget kesugihan ya nang. Jenangnya. Benangan aja nih. Pematut panggengkan ben. Gelas sing makat ngeramang. Nyai jel melengah kene yo. Kualanya sinyak gerina. Sing jo manusia parekan lakar. Ngurus nih mulai. Ada cicing borosan 100 pelekudus tuh lakar nyakal ngorosan ini cek mulai tunggu dedadik kene lacur tiang manu mati bapu di jemirip ada kuangiatan bapu bakal ngadinin uko dan tiangnya bapu. Udah bapu. Alih tiang mai bapu. Udah bapu. Ye. Kadiras menjalani dewa sing presiden. Kenang presiden bakal menjalan mulai. Sukerti nih. Dan Sukerti, iya namondo kaya neng baponya itu ngos, sing pantes menggap-gap menyih mata juga. Bapak, tadi saja pesan buka pemunyin bapak. Lacurnya bapak ngelapi anakku kodang tiang. Beskaranya tiang dadi rabi ngapur ya. Ini tiang mulai. Presidennya tiang bakal ngagapang bapak arto berang. Sakit walan ni jani. Sakit hati tiangnya bakal ngagapang tiang bapak mulai. Bapak. Udah bapak. Saja bukorosnya ini. Amun tuh bapak ngeneng nyai. Tadi rabi nyai dikuri sing pantes nengap gapang saput we dan kene-kene apa-apanya ini lek bapak ngenot
Bako. Nek tiang dipuri nak kena raja pisuna bako. Dama kawen nang ada tiang buka kene di jalan-jalan nih bako. Sing nawang jengah di jalan-jalan sing bongan ngeling. Bako. Dan apa memedih tekening tiang. Kekit sakit atin tiang. Mirip nih bako tuari sing ngerasa bako. Loh Suketi, buka raos iluh, awanan iluh buka kene. Loh kone kena raja pisuna. Yen kepinah ban bapo, mirip kena rasa ban iluh. Nyen mirip dulak kena neken iluh. Dilihat di sebang sinah kena benluh narka loh. Bako. Ne ada ne tiang buka kene. Ne mere bang tiang kuasa kane nekan ratun penjarakan ne bapa. Ane kalau kah hidup kesunguhan di jagat korepan. Dua sang ayu genit bapa. Ratun pejarak, pik. Kayang ketunggak waring nih, totosan pejarakan. Sing je suud-suud ngadenen tan rahayu di jagatnya. Bapa. Yenen kenenen paru no kantiang. Apa man kunan tiang no mau rep bapa. Mirip tuah jani dogen tiang presiden bakal kecunuk ngajak bapa. Tiang bakal ngalen no kodang bapa. Nyakti jenazah tiang bakal nongos bapa. Ratu Duagong istri ina yang pirangang atur titian Ratu Duagong. Dengo dadi bapa perjani medua bung istri tak kenek tiang. Mara dek tiang bakal ngalen ukodang bapon. Medua gong istrinya bapa tak kenek tiang. Tiang suara jenapi bapa. Ratu Duagong menawi nenten wenten malih siosan ring mangkin. Galah titiang jaga ngatur uninga ringangan penuh cokoli dewa Ratu Duagong. Kesawayakian pelunguh cokori dewa. Boyo je pianak titiang antuk titiang ngerupa ke Ratu Duagong. Bapa. Dudu menjani bapa ngerasku ke kita dekening tiang. Mancing tiang pianak pan bapa ngerupa ke. Nyen mako sujati ne tiang bapa. Nang tegarang tutorang tiang bapa. Pelunguh cokori dewa. Wantah putraning sang angaworat. Saking jagat dapura Ratu Duagong. Menawi saking tuduh hidayang pramokawi wantah siptaning jagat druwene kenyagang antuk wong-wong saking penjarakan mewastu jagate berasta ping kalih iajine wato yening palunguh cokor dewa nenten gegawa atur titiang inayang aksi puniki busanan palunguh cokori dewa kepita untuk hidayah aji Ratu Duagong. Bapa. Dungo dadi bapa marung ngaturang buku kita dekening tiang. Yen sing mirip tiang nemuang buku kene. Sing mirip bapa bakal nuturang tiang bapa. Manah titiang jaga nyile pangangan pelunguh cokori dewa Ratu Duagong. Bapa. Yening saja buku atur bapa nih. Netet. Rok jagat gelah tugas malu. Dua sangkanin raton penjarakan ke bapa. Sawayakti Ratu Duagong. Ada nih gelah buka jani. Masih sangkanin ratonin penjarakan. Dong. Nyai ratonin penjarakan. Seng suat-suat nyai bakal nyalarang aji oke gini di jagat. Sakit walau antiang. Jalannya kayaknya dini di jagat. Apang jalannya temuang nyai. Liagong. Becek-becek sampun beli rempurian. Bang yang sampun di tiang mati larang puri. Kimam.
Di tiang jagi mau balik. Siapa nabi minat kebajakan puren bina belakang. Bapo. Nawa kang ditang. Sakit walaupun ini lah tekening bapo. Duk kang baktin bapo na tekening tiang. Tiang bakal nomos sini di ponok bapo. Ben pidan ja ide belakang bakal eleng tekening kelah. Yen sing kelah bakal kepenakan ban panyakilan makanya. Kelah sim suka bakal wali bapo. Rares na dua gong. Jalan ke ponok bapo. Yen rasa ko pedang bapo na bapo. Paman, mana kong punya malu? Lugro titiang sampun apri. Gengken jani ban madayo. Aingnya sampun api pikayun cokori dewa. Sampun api pekayun lugu cokor dewo. Paman sing lah kenah lah dia. Ini kenang gelap di agung subuh sing kayun. Mentas tinggi haji agung. Sukerti subuh blok pengelang dia. Ini sana mangken sampun api rares pikayun cokori dewa. Untang pekayun gelang. Sing pangman gelah dini. Melingge di kursi ini di Singosanon kan yang kedo. Mudiang mau balik dia nanti paman maturkan lah. Paman mudiang kan ini bulas kan. Wagong. Yen dados antuk titiang cokori dewa. Sampun ilakon enten kayun sampun api antuk. Mangken sampun api rerak galah tu na sampun ikor harus. Yang galah tu ya haji nu nyenang matuan gelah kengken jani ba. Ido ya haji madu mano sedo asapun ikor kayun cokori. Apa nah? Yen asapun ikor pikayun cokori dewa. Eman antuk titiang. Man kengken. Belum kan kenang tu. Sapun iki antuk. Ino yang rumrum ini rago. Disampun paresido libyo rengango. Ngapna? Panung pusakon. Ijen didiangnya doyang itu. Ya gitu, paman malu nyantos sebelah ini. Iya. Laris bagus. Lugro didiang. Sampun sumekan niki. Bon ni besar pusakan di Daudi Agung. Nak sing ada buan lenan kan ni. Ini laris rumrum di rago. Jadi paman melaksana belah ke kolam mana? Ini laris. Ini mau jago dia main gedong. Jadi 3 bulan. Awak jadi itu Ida Dua Gong kene suka sangat ne. Ini ya bulan. Nah itu. Ya keluar dia. Boy ni. Boleh jejak bulan sini bocahnya. Ben gunung jejaknya cini ni bulan Mata anjing. Cara ngomong aja kedang kedok anjing. Yang mana iradap. Yul. Ya. Kadang ibumu. Hei. Denyap yang ada nak matako. Jak ingat pengilang ibu kamu mau kan. Cenut ne ben mani. Semangan cai ngale balian. Dijeje balian ane kasuk. Dane peranyan itu cai yang juga. Tuh. Awal Gusti. Aduh. Keras Ida Dua Gong bener. Sabun api. Apa cingwa kan bunguji? Dap. Ya. Kerana ada cuma marahkan dini. Nyen cinatat. Hah? Culi jo nang orang kan bener. Aking pajarakan. Boleh pajak foto kena je banci. Dap. Ya. Sabun api. Yen ben mani ada apa-apanya. Kanti nawang ye banyak. Wet sangkan wakan bunguji ni.
Sing bongan cai lakar dari carut Pak. Makan. Siapa yang bonang? Kat. Dan ada yang mas barang api. Cak tak ngilang ibu. Iya kadang lapoi dab-dab dan iya namun tuh sumakan bawas lah kemit yang gelah ini dijabu puri bang ada ngiringan gelah apa sing ada ngenah mata nih dab-dab aduh Lino dari aku ratu beri aku Landing yang sangat semangat yang cai kan mau kebak itu dia main kita keken udah ini keken ada aja Pak Kole nih Pak Kole Tangan mak kau yang ya kebancingan kita gua pulang yang tahu yang ngiring jangan tapi bantuan aku kalau sana yang menyedang nangis kita kadang paman anom kita masuk paman agung atuh adi jangan kemudian iduran nak kesini anu paklan alelan lesang nah uniki sampun ro para kandu ini paman agung kalau ning ano nak sapu napi bulus gendongan duwe piragen di tiang rauh kebencingan iya ji Lino nah saking ipidan mangatang sungkan itu sing jewet sungkan de sangkane kerancam sedang itu nak kelis ini yang sampun niko kadi pawacanan Syukuri Dewa bos wau pisan di tiang pole tangkil laki lingsir kantun nyeneng kadi napi nyen becat ipuni durak maka pacang sida medilar saking galah puri duwe ngiring tut gelisen ratu dua agung ampun aja nangis kan jangan adi ada nabi ini gimana lanjut kulus kresen jangan beli tumen jani beli lagi ampun niku au sing ande ngira mas apa tahu yang saking saja berusaha nenek tadi misi gede kris yang nedo nih ye paman misi gede nedo dados medage ngerah nak angin beli nuak napi nan pejenang ini ye nak jang beli adi ngau beli nebak apa napi doyan jakti kan dados medage ngerah tenang ican sirah nyelah milan saya ingat nih nang sapuniki antum api kayun ratu dua agung dados wau kadi pune ke atur Syukuri Dewa ring diraka kawan keledag mana di tiang walau ya wenten arsa nalih ide irako nyeda yang nak kelingsir nang ician di tiang nunas wantah lugrahe Syukuri Dewa di tiang nyukat mina kadeng ajo kanin ide anak kelingsir antuk keris ide irako nana yang kata paman kemudian paman pamit yang juang depet saja landasnya untuk kemudian paman agung biang biang atas teng kemana untuk biang aduh Mangkengken adi, sebab bakat duran makan ada oyong jam kejang. ngangken dumun mo dereng jantan sakemon keres dari beli mendage ngerah kantun kesukat antuk ipun pamanano kengken paman nang paman matur sisip ratu dua agung mejantan antuk titiang uninga yang atur ngelingi Syukuri Dewa tan wenten sios malih wantah keris puniki duwe ide iraka
Sane presida ku anggen nyedayang ido anak lingsir ajin cukuri dewa. Nih, tuh. Bisa ada Pak berat tuh, Pak sakit gede sih kan Pak. Oh, pengkang tuh. Orang tuh. Yang kesempatan itu dia gong melagain nih ya. Saya nggak tahu Pak berat sih. Tang sandri nang mapi kayong ya. Nah, bisa jangan. Nang becekang mira ngatur di tiang ratu dua gol. Sane mejantan aturang di tiang ring cukuri dewa. Keres pejenengan dua ni daerah ke sane ke anggen nyedayang. Kuantan sire sane ngangen presida nah wagang nenten katur andu di tiang ring cukuri dewa. Man. Nyen kone buen orang paman ngangon. Sekalo sebuah di pekoloman biagung nyen bani ke gedong. Ratu dua gol. Yen sapunika pacangan tuk mau sang. Sira raris purun, jantan wenten nak purun ke gedongan, dan wenten sios ipun ni durak mako raris ni purun sira raris. Loh, Mungkin. yen kita ngano mau pengatur ring do duagung. Nah, tuah to saja bener. Apan keris pawakan mati nyen kan dadi nganggo. Ugro di tiang duagung sarang kalih. Di tembangan mangkin aja yukti di tiang pengabeh cokori dewa mau utama sekadi baos peselang nenten keresi ring pakola mantan nanin suwo sapun api nantuk di tiang matur ring cokori dewa dan di tiang medrebe atur raris duako Ratu dua gol. Di tiang makasiagan to sang. Bane belen di tiang wenten tanya ipun yen kedo benanom. Beli len kaden kalau wenten napi bulak dan wenten atur ipun napi-napi. Yen medaya kalau kenten atur ipun nunian di tiang matur makin kordewa nuenang ide rako sarang kalih. Kayon kordewa mudian. Di tiang sapu napinya nanto. Di tiang aturang pemargi keris duweni ide rako. Keris nak perabot ciro kenuenang. Ya dini rako nu enang nak sios ide taler antu ke ngangen. Nah makin kadi punika tanya atur pemungun titiang pemekasan ngawi wenang jagat nak cukuri dewa. Wikan nyidre atur pemungun parakan taler cukuri dewa. Sapun api penyidre duwe cukuri dewa nu enang pikayune. Nah makin sarang kalih mau sinerakan cukuri dewa kalkudiang titiang doh kena titiang ring pinggir. Nah adi, benar suka kita jara aturna pamonan nom. Mapan adi suka jani guasa wasi dini dipuri koripan. Adi patutnya bisa nyelam putihang, ne cen madan benang, ne cen madan plek. wantah uyakti mo sake wanten yen bandos nak siosang memagi sapu niki jantan keni urat pati danda padam wanten ide beli sekala mo nuenang yen jak punika magiang itiang menawi tadi tiang enten mencacingak ringangan mo kemudian to sangat dang ade bian mai mencacingak pro sekala supo bani pro sango nyedang ido aja gong mun yen kadi kayon mo punapiang tiang yen ido cara kena mo nak sekolah secara besar dengan Reni Dewa. Jak pragatang beli nadina. Sedang indo jani. Paseng tumuh ben. Gila mau nikah ben dipuri korepan. sedang ido Benar. mangken Tadi pesemetan seredang adi. Mau udah kan kenal. Adik mirip patuh hitungan adine ngajak mbok idewone adik. Yang orang belian nyedang ya ajian sekewala tepengan dani sujatine sing ada beli pelaksana adik. Ngayen setato gitu pepinah adine pangdaulian beli nyererat kewibawaan idewone ngisi bumi. Lautang matiang kono matiang supa belian. Nang mangkin dumun di tiang matur ring cukuri dewa. Beswau san menika beli saja nak pang berak, beli bani, beli sengedang ya ji. Tunggu dia nyerahang permano. Kau dewa nak muani napi banci. Yang tadi di tiang sios ratu dua gong rumah sereng dewek di tiang benak, reng dewek di tiang patut. Kalian kau kekene matan banyaknya di koripan. Kadang memato nago, amun cenge besek ngene di tiang tenlak, yang di tiang melanen patut. Bangton salah seluhi banyak. Sina saja dua gong gede nyedang aja nido. Yang segitu mudiang itu nyerahang rago kayun sedo.
Paman. Napi Aduh. Yen ketuang paman tu saja paman. menampun yakin apene kadung kasen ko dewa. Kalau yang jani gelah laker membela pati. Arjen mesiak ngajak di sing sama kebelah pajak gelah dan dua. Nang mangkin dumun. Yen mangkin ko dewa maserah, serahang permano reng yari. Napi do yari kanton wenten arse kayo nangen kalau dalam nyedang ko dewa. Yen ko dewa sedang kaden belas macam-macam. Nah bang, yen sudah sangkan yaji, yen sudah sangkan kumin gelapang, sudah gelap mati ngiring yaji, hati mati. Ini amun sampun cukup dewa di tiang udian. Cariyo beli nyerahkan hati. Ini pomangane mangke nampurang di tiang beli. Sampun nyen beli nyengwang di tiang minat tuna bakti. Kanton rumakat mesemeton ring beli atau pemibartan wedan sapunika. Genah di tiang pinaka sedong jagat. Patut margian itu yang sahani ngawik ke ketani jagat punika. Sakiwanten sedurungipun aksi semah pengastung kalan di tiang ringangan beli ini. Nah, banyak sejabak kuripan. Jani bersaksian, pansengin mirip kinucap gelah membinan-binan. Marepanya kepeleh ngalang gorok dana gelah. Mirip dibelinya semeton gelah, sing margian gelah dana dento. Mula patut gelah lakannya jarang awik ke ketan jagat. Beli, umput bakti di tiang beli. Lama kali ten keneng cakar bawa raja pinulah di tiang. Iya, memang beli. Kengken paman. Makin ratu dua gong. Dong sampun penelas kayun kerumutusan. Pacang sedayang iderakan cukuri dewa. Mengken-ken gelah mana suka Dua gong. Tunggu diang ya diastun rasa panas. Arso nering kayu nering waduk. Kadi titiang wirasa mana titiang patut kantun dingin ratu dua gong. Cien ngawana ngasapunika nang titiang nuna sang nering cukuri dewa. Yen titiang akeh matur waluyanipun titiang nasikin segara. Libio cukuri dewa. Sapunapi mat-matan sangat ngawo wicara. Kadi linggih cukuri dewa ngamong jagate. Wenten nili kita pemargani daerah ke kedalik nyedayan anake lincir. Bapak sampun bacakan teri permanone. Sane ke bawas ili kita bukti miwah saksi. Siki sane tuna sang titiang sane penelas. Sire wenten saksi sane tumun manggihin. Do ide rakan curi wong anggen keris pejenengan duwean ide nyedayang ide anake lincir nang nikahin titiang. Yanto sing jenen ada parakan pengayahane bani nyaksiang. Ide beli nyedang. Yen sampun sapunika durung ngepok dasar curi pacang niwakang kekertan. Tunggu sakit pacang sedayang ide rakan curi dua nang kayunin becik-becik. Menjani Yen kadi titiang ratu dua kong kadi baos cukuri dewa. Mang denten kanton membina-binayan ngematang kekertan iri kiring jagat kauripan. Duaning sampun wenten dedahlehan. Dulu renantuk bukti keris pejenengan duan ide iraka. Ring kerangkeng rin linggihang ide iraka. Maka tetiwak dano pitangguh. Wasapunika rerah ngiring sarang-sarang ipun idurat maka. Pungkuran ide iraka nyen yuki wenten anak manggihin. Ngeyuki ang ide sana nyedang anak lingsir kalau irika wau magi yang dandone kadi bebau cukri dewa wau. Oh, gitu. Paman Agung, kengken ada jama pangsa kang bengong. Ada mirip ban paman lakar. Pau ngatur lenan sejawaning kadi aturi paman anu. Yan sampun yereng rangkeng genahani rangko. Ngiring ring rangkeng. Nah, yang sebagai itu. Lan, kuala di paman aja makejang pinaket tangan cokor pengabe gelah. Alih hidurak maka. Wanang gelah ketelun. Binge sesampun digang raina Praden enten panggih sapunapi kayun cukuri dewa. Bet sing bakat masa sejeroning ketelun. Lan, jag sumpahan banyak makejang. Inge ledang cukuri dewa ratu aku. Nah, kita jalan paman. Mau gori waktu mang sudah ke panggung. Inge Ngereng teman. Beli
layon ida nake lingsir nu mau pasa yen patut matur ken puru ida duwe tunai sang bin bidan ada dewasa perdiwone apan pemargan ida lino sang kaning perancap ne kebaos salah pati. Nah ya nunuk itu bojo sing gitu no. Yang sing keadaan nom ngerebutin keres itu dua agung made. Ada tetangga atur gitu. Sing yang dado layone lantas tuh. Lan lantung dianggo lantangan ni jangan Lala. nang nang nenli